Wey'ngane zakwethu insizwa-ke vela la kule sithombe-ke igama layo nguBheki Msemang. Kuthiwa-ke idutshulwe yabulawa-ke wey'ngane zakwethu. Kuthiwa-ke siyiqedile imfuyo yabantu kwelase-Vryheid ngoje nokubika ukuthi itholakale ekuseni-ke idutshuliwe ngasemgwaqweni. Kuthiwa-ke ibiya-ke ekhweni layo mangabe-ke bechaza abazi kahle-ke lolu daba. Kuthiwa kumphakathi ukhombise-ke ukujabulela okwenzeke noma-ke okusekwehlela le nsizwa-ke ngoba kuthiwa izikomo kanye nezimbuzi ibisiziqedile. Kuthiwa-ke akasekho umuntu owaziwayo ontshontsha-ke izimbuzi nezinkomo njengale nsizwa njengoba-ke isishonile. Esifunde-ke amakhomenti abantu abaningi baphula-ke ngokuhlukahlukana noma-ke ngokuhlukahlukana kwabo ey'nkundleni-ke zokuxhumana. Nangomunye uthi yabona-ke nje kuzovuka noma kuzovuka omunye khona-ke endaweni oweba imfuyo anabantu bazo-relax-a ngoba bazi ukuthi umuntu obeba-ke imfuyo akasekho. Amasela akasebenzisa-ke opportunity ukuthi-ke basalahlile wey'ngane zakwethu. Ngizwe ukho lokho nombono ukuthi ngicabanga ngalo kudala.